more than one song we're picking 6 get that rolia get that rockshin gembaba daria da manda tlaga ya lilo lo jega muka renwale pheko le no le ma da ba rungwa ka moare le no. Hello, I'm Sanjay Takasuko. As usual, Mpela would post daily videos talking about different random topics. People would stitch his videos and interpret them in their own way. This time, it involved Mapefo. The two confronted each other and later met Odrikop FM to try and sort things out. Unfortunately, instead of resolving the issues, things went south. Wahafa wena nna ka gore ke a bereka ke patela nursing council nna every year nna o ye le profile ya ka o check a se nna fake a ke sport sa ke sihladla nga sheka sifefe ke agafa sefefe ke mosadi o robalang le yena mpela wena wa tella pila wa gafa o belegetse monna ga go dihlaba aftseke le batho bona gore ba hlabega ke bolela cause ba rietse banna ba bona dipho nka tshusa ke motho ona di wiki le diphafa aftseke o ke tsoge ka masa ke tsene ke moya ka ganong ke agafa nna mo jolela tšhaba nnwa ga go enkga masepa aftseke ke tlo fetola le sefefe o nyalegile o tokwa re ga bo nna ka bo mme a boga dilo bogadi aftseke o boga dilo bogadi aftseke motonyano wa bona ale bolela ka mokgwa o le sa dumelang kgotsong magola tseleng ke mpela meraka ya TikTok e nyaka bohlale bo modimo le matla mo mokgethwa batho ba gešo ke lebogile dilo ka moka maele a lena thekgo ya lena keletso tša lena dilong ka moka le nna ke re lefase ka moka ka bophara banna le basadi le ntshwarele go ka kwa mantšu a mahlapa go tšwa go magola tseleng a ke motho o mojalo bana bešomo ke nobe ke thitšegile moya kwetše molabeng le gopole gore bituo tša mphela meraka bana bešomo di hlaba batho ba bantši go na le batho ba e leng gore ka gare ga difamily ba hlakiša family tša gabo bona jale ga ba ekwa mphela meraka a bolela di ba swara ka mokgomo ke nemana ba mantši mo TikTok ba gešo jale ke no gore ba ke le thitšitše go dipelo le ntshwarele le modimo a ntshwarele ba le phetšego ka maele a ka tšwelang pele go phela ba ke le kgopišitšeng ntshwareleng be se maikemišetšo ebile bito ya mphela a gone le mo e bolelago ka ina la motho mara bontši wa lena le tšea bito tša ka lefošana ka tšona ba leng šupa ka menwana le beile moya lehloyo wa gore mphela o ra rena modimo a le šogofatše kgaetšedi ya ka Mmaphefo ntshwarele ngwana kgoši godimo ga mahlapa a ke antšhitšeng e be le pelo go thinyega gagolo o bo tsena taba tšeo sa di tsebeng gore di tšwa kae di ya kae ene mo bophelong batho ba ithuta gore a go a swalela gore go be le dilo tše di emang ka gore mang ba re ga a kwane le wena mang ba re ga a go rate mo bophelong dilo tše dingwe ga di a swalela go ema ka gore mang ga a go rate mang a ka se go riele tšona selong o memme modimo ka gare ga dilo ka gare ga phelo wa gago dilo di tlo no sepela ka thelelo wa le ngwana kgoši go hloka gore tlo bulela le nna fase o kwešiše gore ke kwele bohloko ga ka mo bophelong a sa ka wa ba ka gare ga seemo se ke ileng ka ba go sona wa re o boloka mmago batho ba lwa le wena ke dilo tše ntšhi ngwana kgoši tše e leng gore nka se di hlatholle wela ithuta gore mo bophelong o se kwa tšea lehlakore ke ruta le ba bangwe jale ke no gore ntshwarele ngwana kgoši le nna ke go swaretše e be no be le pelo go thinyega ke tšere ke maikutlo kwetše molabeng
ke be ke bontšha gape gore mo TikTok le tlo tšea sebaka le sampone ke nyaka go tswa gannyane mo TikTok bana befong šala le modimo a le fogofatša a le tiiša a le matlafatša re theogetse ka moga magola tseleng bole ba rietse sa go iša maleng nke re bule ka more bone gore ke eng mo moga jaaka ke fruit salad nko bule ka more okay gore go sane batho ba lerato ba gore ge babereki ba le ka gae ba ba solele ba ba riele ke a goya ke tseba babereki ba nonwa metsi a tanka tšotšo mosegare ka moka go sane batho ba go ba le botho bana ba go tseba batho ke sa tlo lesolela ba go ba mabele modimo a re fogofatše amen moga jaaka morena ke lolele ngwana motho ba re ke mmaphefo moga jaaka ke kgopela tshwarelo go menagana ke duma goreng ke aka go kwa go kwešiša and ko ene moga jaaka o bušang gore why ke ile ka magale fela modimo ga e tole ke le sepetse mo bophelong re putlile godimo ga digale modimo a re swarele ga kudu ke nyaka go swarela ke ena amen o nkole ngwaneso ke go kwele ngwana Tlhabiro ke motho wa botho wa lerato wa lefo wa kušišo wa maele mara mo TikTok moga jaaka ke nyaka go tswa at all a go molato felo ba nkganyogang ba tla tla ka malapeng ra bula fase ya kgoši ra bolela ka molomo re lebelane ka mahlong a go molato goba felo ba nkganyogang ke tla bolela le bona ka difounu ka gore mo TikTok ke ferekanya batho ba bantšhi ga golo mola le gore go ne le ba ba sa kgoloeng gore modimo o re fitlhisitše fa re leng gona gana jalo ka gore be ba re tseba re le ba ba sehla re bula yoromong re se ne maikarabelo re hlaka le bana le kgone ba kwa bohloko ke mo bonago dira ditsugo le maatla ke a go ene ga go ne tumelo e hlokago moleko moga jaaka ke a tseba ba ka no re šhala morago ka dipolelo le manyefong re rora re tswela pele ya kgoši batho ba ka se go rate ka moka go ne le malapa ke a tsošitšeng go ne le balwetse ba ba tsogileng ka polelo tšaka amen modimo a ntšhogofatša amen le nna ke motho wa nama wa diphoso ke mang a lokileng tlasa ga moretho wa letšatši a gona polelo wa ka mafelelo kore mosadi ke motse monna ke motse le gona go le tlhogono le gore modimo a go fe mosadi o e leng gore ge baeng ba dile ka gae o kgone go ba diela tša goja re leboga tsogo le moga jaaka amen a se rate gore fetša gojene gore sa nne o swariša mo ngwana phatlha ke a tseba